Apa benda yang paling penting sekali dalam trading? Apa correlation di antara gold dengan indices ketika ini? Bila benda asas you tak tahu and then you claim aku trader. Ini bukan trader bang. You belum layak jadi trader. Ilmunya banyak, tapi dari sudut timing correlation tu bagi saya satu idea perdagangan yang menarik. Dan saya juga tertarik dengan sebentar tadi ada perbincangan tentang USD JPY yang saya rasa itu high level punya knowledge lah. After I watched the talk show has made me more confident in my own strategies because others has lost much more than me, and this has made me know my own risk management, and I need to do my risk and plan my strategy better. I need the highest time frame before I entry lah. So need to look the highest time frame like H8, H6, H3 and daily before I entry. And then for the system, mapping and entry. Initially, niat tu memang untuk lucky draw lah. It's for the prizes. Tetapi setelah saya dengar Troy bagi ceramah, mungkin kata-kata dia tu berkat buat hati jadi terpikat. Jadi saya rasa saya tak menyesal. HFM Masterclass Seminar.